video recording tꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯁꯨꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯌꯥꯍꯧꯗꯕꯁꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖ ꯁꯥꯔꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤꯁꯨ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇꯒꯤ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯣ ꯐꯖꯕ ꯊꯤꯕ ꯌꯦꯡꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯁꯨꯡꯅ ꯅꯠꯇꯕꯗꯅ ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯈꯜꯂꯛꯏꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇꯩꯁꯨ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯗꯇ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯥꯟꯗ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯨꯕꯗꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯝꯃꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯩꯇꯗꯅ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯃꯥꯡꯉꯒꯗꯤ ꯇꯝꯃꯨꯕꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯃꯨꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯨ ꯌꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯁꯤꯌꯣꯔ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝꯃꯅꯤ ꯌꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈꯪꯉꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤꯁꯤ ꯈꯪꯉꯅꯤ ꯈꯪꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩꯒ ꯆꯥꯅꯩ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯣ ꯀꯞ ꯑꯣꯐ ꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯝꯒꯨꯝꯕ ꯊꯝꯃꯒꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯦ ꯑꯣꯀꯦꯅꯦꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯖꯁ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯍꯧꯗꯣꯏꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯀꯣ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯠꯈꯤꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨꯗꯤ ꯁꯦꯞ ꯑꯣꯏꯍꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯦꯔꯣꯗꯥ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯗꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯗꯀꯣ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯛꯑꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯍꯥꯡꯉꯝꯃꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯍꯥꯡꯉꯝꯗꯔꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯍꯥꯡꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯤꯗ ꯏꯇꯦꯜꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯡꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯡꯉꯝꯃꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗ ꯏꯇꯦꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯤꯜ ꯐꯥꯎꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯇꯩꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯁꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄꯗꯩꯅꯦ ꯉꯁꯤ ꯏꯇꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ 900ꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯁꯔ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯍꯪꯖꯒꯦꯕ ꯑꯧ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯖꯦꯔꯣ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗꯤ ꯍꯥꯡꯉꯨꯔꯕ ꯁꯔ ꯑꯧ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯔꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯒꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯤꯡ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟ ꯀꯣꯗ ꯍꯥꯞꯄ ꯂꯩꯗꯥꯏꯅꯦ ꯁꯔ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯖꯦꯔꯣꯗꯥꯁꯦ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯥꯡꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯥꯡꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯅ ꯍꯥꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯔꯣꯗ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯍꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯦꯟ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯄꯦꯟ ꯀꯥꯔꯗꯀ ꯑꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗꯀ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯅꯦꯕ ꯍꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟ ꯀꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯒ ꯁꯔꯒꯤ ꯂꯤꯡ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕ ꯂꯩꯗꯥꯏꯅꯦ ꯁꯔ ꯔꯤꯐꯔ ꯀꯣꯗ ꯍꯥꯞꯄꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒ ꯒꯨꯒꯜ ꯄꯦꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯁꯔ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗꯣ ꯍꯥꯡꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯣꯗ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗꯥꯏꯅꯦ ꯁꯔ ꯑꯗꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯖꯦꯔꯣꯗꯥꯗꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯖꯦꯔꯣꯗꯥ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯞꯁꯇꯣꯛ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯦꯟꯖꯦꯟ ꯕ꯭रोकिꯡ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯨꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯐꯔ ꯀꯣꯗꯇ ꯆꯪꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯂꯥꯁꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯔꯣꯗꯥꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯥꯡꯈ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯕ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯔ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯅꯥꯎꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯝꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯨꯅꯨ ꯑꯗꯨꯗꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦ ꯃꯣꯁ ꯋꯦꯜꯀꯝꯅꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯇꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣই ꯃꯣꯔꯅꯤꯡꯗꯁꯨ ꯁꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ओके दीदी नसी से अरे कोई हैमर दी येंगरे नट्रा हैमर जेंगरे अदु हैमर सिदा हाइरिसे कइनो हैमर से नसी से सुम हेट चरप म जेंगम सिको मैम आगी स्क्रीन लाई को
Okay, kanagumba lakta ba yaw kaso habiro marakta ko. Marakta dum hairo screen lakta natragana sound lakta khotre sum hairo adug any question marakta su kanu tawbiro. Dug ai kanu su recording su tawraga thammi ko haji dum. First ngara akhoi ni yengi bada si kana si yeng mina se marubuju kindan ko. Japanese ki word ne hare marubuju se aduga English na dominance hai bine ai samlap na ngarangi class to revision tawramge ko. Jamne powerful over candle ne extremely powerful ko. Okay, magi shadow upper shadow or lower shadow yaw ba yaw to ba yaw ro gadi yamne small oina yamne thick na yaw gadam ne ba sungjaw yaw da do ni hena powerful oi ko. Adu red candle sina ko gi bearish da marbuju laire green sina ko kanoda bullish ki kan market ta ko. Adu high river candle ani sigi hayang ko na daka orak to important orak to mafam se entry point loram dai matam de hen important orak ne ko sim masak chung khangjin se adu ngara khoi sida nei ne se hammer inverted hammer diagram fly doji natra engulfing the bullish engulfing bearish engulfing ko shooting star hanging man gebreston doji from the morning star morning doji star morning evening star ko sim evening star aduga evening doji star sising sin nei nagare sida ai goji lairibe students ki matung ina jenga di piercing line dark cloud cover and the 3 white soldier 3 black soldier ahum sidang mari sidang ngai ko adu sin nataba mayam ama adi hena important oibo ko adi khoi da khoigi kari hai tare trade taw matam da yamna nungai ba adu ma kharam amasu ahen ma khram chu leiri ko ai sigi image pull up silak dang sem ge tawone matam phangda dun sum leiri ida 3 white soldier 3 black cloud train sum na kan yauri se crossing se 3 black cloud si khitang kha identify tawda wabam changi ko adu gi ai simade mayam da phajana higher roge ko adu ga piercing line ga dark cloud cover ga ko mai sidi freedom punadum jengmina se ko ngarang khon jeng de hammer lai de hammer sida khon ha ga se magi body lai gani body sigi body sida ko gi upper shadow se yaw ba yaw da ba yaw ga de kitang khak yaw ga da ne lower shadow se na body sigi 2 times magi shadow se length se oi ga da ne ko hammer se kada wa da form to ga ne hai no down trend la kan da ko gi rejection zone amada ma se hammer se form to ga de khon up trend da la ko ya ba gi chances lai de hai ba du ni jeng du se ko single candle na rejection candle no bane mo se rejection candle ha ga su khang nai ko next the inverted hammer se mane magi body na makha de kano thil lai rani aduga lower shadow yaw ba yaw da ba yai yaw ga de khitang khang yaw ga dam ne aduga upper shadow body si gi 2 times sang bo ga dam ne down trend market na down trend la ga aduga kogi koi kano da demand zone ka natraga na rejection zone side da kogi inverted hammer se form tawra ga di up trend gi entry se koi yeng duini ata lai tawra ga hanging man haine lai re hanging man se nga sa gi hammer du gi kano ne opposite ni ka hammer du na down trend la ga kano da kogi demand zone da form tawsilak pa ne adu de hena important oi hai bane hanging man se na up trend da chalaga supply zone da kano tawru bu ko form tawrak pa up trend da chalaga market si supply zone jawra kan si da koina supply zone demand zone kari no khoi mamang da kano nei nagare ko kana gumba class to how de bule da su video chu lei bane dum du jing biro ko sigi supply zone si da hanging man se form tawra agadi koina down trend ni jing pisin tra asain tawra ga shooting star hai bum chu lei ri ko shooting star dei di koi mathang mayam ama kana si lei ri ado sida candle gi color se hammer gi color se ko ne green oi gani red oi gani haina du de kayam ta leite ko color se oining boy chano red can oi gare green oi gare oining boy chano candle gi magi form tawriba mafam do demand zone manak to oi gadam ne demand zone manung de form to tawra ga su hen best oi yani ko candle de depend tawde mana form tawrei ba place to adu de hen depend tawai okay candle si di any jaga am da form to tawra ko yai ba ko adu bo
at mafam goding the koine hammer form tore natraga hang inverted hammer form tore hanging man form tore ko shooting star form tore hairaga high river kano se koina at the entry gi jenga da bunate ko main point se ngasagi koina zone khango haibuduni rejection zone sida demand zone aduga supply zone ko ani sini main on oil se aduga atopa amna koina pivot point haina amma tamme indicators da natra adugi pivot point do supply and support and resistance jauri support ki manakta hariba rejection can ji form tawba natraga na supply ki manakta resistance ki manakta form tawba ko adu hen important oi ko sagi ko gi inverted hammer duga manabani shooting star se ko aduga inverted hammer na makha da form tawbane sidagi se down trend de laga ko demand zone da sangsilaga form tawra kan uptrend gi khone jengbane aduga shooting star sina uptrend da lakpa market se supply zone jawra kan da shooting star form tawra gadi market se sini blak tu sida koina down trend da jengai se kagino market se mathak om da haigalaga sida shooting star form tawriba shooting star na haire se karino haigadi market se sida ma se up ta kajaru bane ba market se ko up ta karu bane natraga na sidagi swana up ta ka hore se su ko market se si we su sidagi up ta karu re kenda nani muksi jengo bu ko adu haire ba sigi magi sigi point se yoru kan da seller na nam dharak bane dai ko first the market se haigal ubani ba loina adu seller na nam dharak bane adu haire ba seller na nam dharak ba hore iba mafam se si supply zone oiraga di ko kogi entry se download de jingo haibane seller oina kana gumba sibau da question hangning ba leiraga di hangbiro litra ba kanamta okay sir oh habiro sigi sir kano angang ba na stop loss size sir asisi kai uti sir okay ai normal class am su kana tongana natraga kano ma kogi stop loss maintain tawbugi ko stop loss kamaina kadai da thamgani khorke highway class am su lakani ado khone stop loss highway what ama lai ko stop loss se karino hairagadi ei sida kana da lake ina ngaran kadai da thamgi bano stop loss se khone supports market ta sange khalasi ba ko aina market ta entry tawrakpa matamda ko aina market sida entry tawre entry tawsilaba matungda ai kedawe ko aina pami se ai buyer oina entry tawrakpa oregadi ai market se upload da lakpo da pambani ba chumi ko ai se swai sida lupa 10 pi daga ai se entry tawre ba aina swai da lupa 10 pi daga entry tawre se karigino aina pami se kaino aina pami se market se uptrend da lakpo duni ko uptrend da lakpo duni natra ado kaigumba market se uptrend da sakragadi swai da lupa 20 pi re khalasi ko 20 da ina sell tawbagi hope tani lai se ai 20 da sell tawga na laga ina 10 da loro pasi 20 da jo laga di lupa 10 phangdini bengom da summi ko ado kaigumba market se sumaina kitang haigalamaga ta makha da high da kaliba ko okay sidagi sumaina high da kaliba aina swai da lupa 10 da leire ntra sida high da reiba makhai gi aingom da minus hawra ani natra id masai sida lupa 10 da lobani si bodi 10 pi re khalasi daidi mapan la ani 9 la ani 8 la ani 7 la ani mathang mathang kum da grani id aina 10 da lobani adu daigi -1 -2 -3 -4 da high da rani ko ai loss oi dini ado ngasai gi area na ina stop loss hai da kaina da khona stop loss ko SL haina adum samna khangnai myamna stop loss hai je kaina ai gi loss to stop to halo hai bani aigi loss se stop to han gya hare gadi auto sell to han duini ba haidi auto exit to halak duini ba aigi trade to saina side entry to giba aina low giba trade to masa mathanda exit to halak duini ba stop to halak duini ko aina order am sem tham duini hai riba order se kamaina sem ga ta hai kan da market se download da la gadi aina lupa 10 pi de lai giba keno se maman se sum handra ga lupa 3 jawra gadi aigi sigi
lupa taret heng jauh lupa ga stop loss ka jadi sida exit tau garo hai duni bagi trade se ka yai ka jadi lupa taret le 7 het jauh aga di auto sell tau tho khoro hai rak duni bai na adui configuration tham duni ka setting tau raga hai diba sida koina 7 rupees haina thamai sini be stop loss hai se ka 7 rupees sida ek jauh lupa ga exit tau garani stop loss hit tau hai khang na duni kari gino se thami se ka aigi loss to yamna oidana bagi aina lupa tara da I lawrok pani ai 3% bo mangasu jajare haina isana jajare ga thama bani basida horen 10 rupees na high da ko matam da 7 rupees ek jawro ko da market tagi exit oigani ka anduna ngasagi koina sida shooting star da hairasi shooting star da koina entry jengi se kada oidano hairagadi first market se uptrend lae ma shooting star ai se sigi form se lagti ni magi sigi low se candle gi low sigi makha sida candle amana breakout piraga ka breakout piraga ke hairiba candle sigi kano sigi makha sida open tawraga amuk hena accuracy wangna lawge hairagadi kasagi breakout piriba candle se sigi low se hendo akande entry tawbiu ka aduga agi stop loss sagi hujike in hagi stop loss auto sell to honbado auto exit to honbe stop loss ta igi shooting star dugi high do aduda igi stop loss thambiyo ha yani ko sir sumana ko na entry se yamna important hoy ko right entry right exit ko na kai gum matam da aine entry haktang khangaga exit ka mu khangdrega di ko tungan ba kanom su lay mayam na dum probable na kano sai koi sagon ka sagon si thauge hana kakhat padi hairaba aduga thauba hitaba da masum thadra minatra kan sagon hidi sagon gi magi sagon tonga kan da mai move ama kan leibane ba sagon selak pai move tu ga ai gi move tu ga ani du manada di hada thadra mi ba sagon adoina asaina market sida entry tawra kan da ka sagon gi mathak sida ise ka khalam ne be entry tawba haise aduga ai exit tawba matam se sisu khangdaba yade ko thauba higadam ne ba means oh habiro sir kanam ta hang jaw be hoi ti ai ji stock ta masamsa sum to sana bane ba ko hoi ngarang je sum quantity amatang ani tang sum de sana ba buy sell je kanogi batang se koi gi ngarang je aina buy se to raga subhan tha gre ba ko intraday da sum to da do stop loss scam thamdre ba ko ise hoi ado subhan tha raga nei gre buy to gre ba ko sum ado sa adu ki poto kai position da jo thok tra ba order da sum thok tre ba ko buy di tau gura ba position da thok ta ba au order da su udra ba ko ka aduga leiba se ngarang leibro na tra na han leibro ngarang gi ne ba sa ngarang gi ngarang gi leiba ni ngasi se position da leiram dare hai ba okay nang gi do stock da leiba ni long term da leiba ni na ngasi ma position da layaroi holding da leigene sa holding da ai leiba yum bai se kaya khara kana khuloi tri bu ko do dai se aina stock masam sa da sun hai pe sun tamba sana bane bu ko adugi matang da dai kiti sa intraday da de ko gi kasagi option da di masagi kanu yawi da na pa masagi kari hai masagi stop loss ke kai du yawi da na hai asana ama yawe ado intraday gi da di ko gi only buy chen khatang oina u budong to ba ado aina phone da sum to boni na stop loss kum ba do siam kum ba to bu sum to dre ko to bu di ado da intraday da su stop loss yawi ko sida suppose tridian sida ai buy to ge hairasi ko tridian sida ina ngasi leiraga ngasi jonba sanagi abse long term da lawraga trade to bu sai ka by chance ngasi kana ta hodrega di haiba ma aduga topa mana sida intraday da su sida koi kana se SL lay SLM lay ka
ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯂꯣꯁ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯁꯦ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯔꯒ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯪꯅ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝꯗ ꯂꯧꯔꯝꯕꯩꯅꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯝꯗꯩꯗꯣ ꯍꯣꯜꯗꯤꯡꯗ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ GTTꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯂꯣꯁ ꯀꯣ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯇ꯭ꯔꯦड ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯗꯥꯎꯠ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯂꯣꯁ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯣꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯩꯝꯇ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯀꯩꯝ ꯐꯥꯎꯔꯨꯒꯅꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯅꯨꯞꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯣ ꯌꯥꯈ꯭ꯔꯕꯣ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯂꯣꯁ ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯣ ꯌꯥꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯂꯥꯏꯚꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯂꯣꯁ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯅꯣ ꯀꯩꯗꯧꯕꯅꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯧ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡꯒꯤꯗ ꯁꯥꯔꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤꯗ 1 ꯊꯝꯃꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔ ꯃꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ 52 ꯂꯩꯌꯦꯗꯅ ꯍꯣꯏ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯧꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ 104 ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯔꯥ ꯁꯥꯔ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ 105 ꯀꯣ 52.5 ꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯦꯗ MISꯇ ꯇ꯭ꯔꯦड ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯀꯣ ꯁꯤ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯦ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯅꯤꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯦꯗ ꯇ꯭ꯔꯦड ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯇ꯭ꯔꯦड ꯂꯧꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇ꯭री ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯇꯧꯔꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯔꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯕꯣꯠꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯣꯇꯣ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯅꯦꯕ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯝꯗꯥꯏꯗꯀꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯔꯅ ꯑꯣꯇꯣ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠꯀꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ 60 ꯔꯨꯄꯤꯁꯃꯨꯛꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯦ ꯑꯧ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯁꯥꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯄꯨꯡꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯣꯄꯟꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯔꯥ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯦꯒꯤꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ 9:50 to 3:30 ꯑꯗꯣ 3:30 to 9:50 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯄꯨꯡ 3:30ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ 3:20ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯦꯒꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ 3:20ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯦꯁꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯦꯕꯨ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝꯕꯨ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯛꯁ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯣ ꯀꯣꯃꯣꯗꯤꯇꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯟꯇ꯭री ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯦꯟꯇ꯭री ꯑꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯇꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯦꯛꯁꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯤꯔꯛꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯛꯏꯕ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯒꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯄꯣꯔꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯃꯨꯚꯁꯦ ꯃꯊꯛꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯖꯣꯟꯁꯤꯗ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯁꯦ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯗꯥꯎꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯑꯦꯟꯇ꯭री ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯅꯤ डाउन ट्रेंड एंट्री जेंग कदाई एंट्री तौदीनोगा सूब मैम से ngarangdagi neinarese si hammer inverted hammer natra hanging man ko sana mathang lakpuda ngara khoi kano su jengi engulfing jengi ngarang natra engulfing ki sai division na sum hairam ge engulfing si de lai se bullish engulfing haiba ma bearish engulfing haiba ma ani lakani ko bearish side gana market se down trend om de lakpagi ni bullish side gana market se up trend om de lakpagi oidini ado hai dibase gi engulfing gi candle sing se so engulfing se de candle amana ngasai gi hammer kai ga hammer adi kano du minus single candle oiroi engulfing de di candle se ani oirani ko double candle oirani hai di sida han bagi candle se first candle se up trend de laga green candle macha am lega second candle sina red candle achobam oiga do to adi sigi red candle se sigi high and low ko body gi manung sida candle sigi body koi open ga close gi manung sida hojeng hai green candle se leiraga di hena better oi ko yamna fajaba kaino ne bado idi
bearish engulfing se aduga kaigumba sigi body manung da oidrega su low dagi na high box se di sigi candle sigi range ki manung sida previous candle se candle ani shuba candle sina cover tausinga do ado ita se koina bearish engulfing hai di ko bearish engulfing se su same ngasai da sam mane ko gi supply zone da mathata ka khala aga market ki move se mathalom da la aga supply zone da la ka da ma se form tawra aga di akoi entry se down lom da yeng hai bane yani ko down lom da gi entry se kada di yeng di no hai ga di ngasai ko gi si da nangi candle sigi yana first day green candle hai ga first day gi candle se si laire second day laire first day candle se second day candle se na pura cover toksin duini ko cover toksin le aduga second day candle sigi low sigi hendo ga ko sida gi entry jeng duini aduga second candle sigi high sina gi stop loss oge do to aduga igi target kadai do oidino ko okay risk reward ratio haina koi kanoma topic am lady ko risk reward ratio se ngasi ai matam phanga di video dum semake de class to si nongma ko risk reward ratio yam important oi ba kanoni ko so ai tawraga bearish engulfing lai si sumana same bullish engulfing su lai ko bullish engulfing sina ngasai market se down trend la kan dai di makhada kum dharga market se kano da ko gi demand zone manakta ko bullish engulfing se form tawre khalasi ado ita di khoi uptrend de jing atu no de samane entry de magi high si hengalage entry lo gani aduga magi low si de na khoina stop loss oi gani ai ko ma'am okay si box se ngarang gi oh habiro ozai ma thana gamda oda na ai supriya du yeng bi bro supriya hoza supriya je karina okay kano do company dura IPO gi do ja hoza adu nahanangi lokthokibedagi yengdari haigakhibra as oza loire ga dino ajo thana medicine dai to no ja ai oza na ji u ga u ne na ai siri chena jam ne jingang na ni u ne as kaya kasu kai de nangi phanghore du de manga tru phanghore yare kaino tari adu tari kachani oza do lupa ka no ni oza 407 ne lokthok ga 450 ai de ule mo sini market ko na intraday tawra kan su zum theng nei na ra ai sing ha tang ga lei jira magati hai na ade sometimes ka ma matam da as ai dunga tang lei ma di fajana mangan gani hai bu lei ko adana khwaidagi kano se koina lauthokhi be matam se sina khwaidagi best ne ko okay ko nan jai ai class tawri kano tawrake rai harake harami haibam lai ngasagi engulfing da na left ki candle sina pick ga right ki sina saubani ko harami sina right ki candle sina pick ba left ki candle sina sauba ko sumaina koi bullish harami aduga bearish harami hane lai ngasai du kano da sab manai ko bearish harami lai da sida na bullish harami lai sa ko gi entry point de ma engulfing du ko sa manai ko candle se onthong na gi ba khakta ne left na sauba right na pick ba ko kanon da na ko gi engulfing da na left na pick ba right na sauba ko ado ko na si da maming se sum khangu draga su sumai na leiba candle form ma lai har ga di left na sauga da right na pick ra right na sauga da left na pick ra oining bo oichen ko hai de candle gi form ding che mathak lom da ka khalaga supply zone da form tawraga di okay down trend da lakwa ya be chance lai ren down trend da khoi ngai be yai na tra makharom da kuma ga demand zone da form tawraga di up trend da khoi yengane yani ko bullish harami bearish harami yamna important oibe candle ni ko yamna toina form tawbani market da engulfing ga harami ga ani se demand da su form tawrakani supply su form tawrakani da mayam matam da u phangani ba haire be candle sing si ko adai di khoi gi hammer inverted hammer ade pin bar gaine lai sing cha adum most time de mo si form tawra ba candle ngak tani ko okay
kicker haiba ma leire yamna fajaba aduga ngasi bawba ina market ta uba phangdariba ko bearish kicker lay aduga bullish kicker su lay kicker se kicker oidiba candle ani makse double candle ani na form tawduni hai riba sigi candle se kogi kanoni ba marubuju candle ngaktang oiduni ko marubuju candle ngaktang oiduni adu marubuju candle ngaktadi oiraga ani sigi marakta su gap su laigedamne ko bearish kicker haibni market se down trend da jengdini dan up trend da chatlaga market se mathakta songkhalaga khoina marubuju candle ama form tawre ko marubuju ko candle se form tawra kanda green color da ko next candle se makhada gap down da fak chat kharaga aduga sida marubuju candle red ama form tawba ko adu itadi high riba sigi candle gi structure se khoina bearish kicker hai khangnei ba adu agi entry second candle sigi low da low duine agi stop loss first candle sigi high da wage do ko sain tawra khoina bullish kicker hai bisu lai same chap manare down trend la aga demand zone da form tawra pa yengani form tawra ga di magi low sina ko stop loss orani aduga high sina high si higalaga gi entry low duine ko oh habiro oda adugi do ai ngarang thinei bo ko ai khalina secondary session gi man mane ba ngarang ate ngahala ka thingna ne oda adu do ma oda man haining je green chalam red chalam ga kano to pa nga ko be pressure ko la en roza adugi je oh kan dine oda si gi ke ma gi step step ka jump to chak ji oda si je demand hengalak pai ne ba adu sida mase murubuju ne je tower ga sida fut loisin gi baga sigi jaga sida khogi demand zone do lay gana layram bane ba demand zone sida pull up ngasai gi magi sida unfill tower ga laiba order mayam da one time de haigara two time da haigara fill tawsila kan da fan chong khalaga mathak chakibni yam thuna ko sigi form je kana ga na stick channel je ngan thina kan khane do khani khadlu adu nahange nangna thengnagi ba mafam do karam ba stock to no karam no yeng kan da screenshot logsin biyo ai chu amtang yenge taw nong ba ompo u phangdari ba oda index tane ai adu gi do amta check yo ja ai ngan ngai ni khai to baro khai dane yo ja oda le mai ai check yo ja hai bullish kicker bearish kicker ka dei madung da khoi piercing signal haibam lai piercing signal se kitang khoina identify tawna ba hona ba da khara wagani ko piercing signal se na hai je si candle ani se first candle second candle ka first candle se market se down trend la ai khala se down trend la ko matam da red color ma form tawre ba ko second da mu ko mu green color ma form tawre green sigi open se kadai da ogane hai kan da green candle sigi open se kadai da oidina kan nga sagi first candle sigi low gi makha si da green si open oiga da yani ko first candle sigi low gi makha da green gi open se oiga da bane aduga ma se haigal aga mai closing kadai da pi gani first candle sigi middle side da green candle se closing pi ga da bane atopa mana green candle sigi high se red candle sigi open sigi manung da lai ga da ko hai riba sigi form se la aga de khona piercing signal ha da khangnai piercing signal se la aga de market se khona jeng du se up trend de jeng tu ni to adu ding asai to samane go piercing signal se kada wai da no form tor ko khona pami se demand zone da form tor ga di okay akoi si da entry jeng ase haina magi piercing signal hai riba piercing signal form tor riba candle ani sigi high sigi mathak ta akoi entry law gani low sida na khogi stop loss hoigani ko sigi opposite ta chap manana dark cloud cover lai ko dark cloud cover khala de lai hore dark cloud cover se lai dark cloud cover sina market se up trend se luraga hai riba candle sigi form se tawrok handak na kaino idu se green candle number sida form tawraga lai duini ko green candle number form tawre first candle second candle se red candle ni red candle se kamain oil ino green candle se gi mathak sida high se gi mathak sida ka khalaga candle nam open tawri open tawraga mathak lom na ka khalure green candle oil re
अदु सिगी जगह सिदा खोगी सप्लाई जोन से लेरमबदगी सप्लायर मैम आइदि सेलर मैम से कैंडल से इंधरकपनेब को मार्केट से मखारोम द सेल तौसिलकपुदे मखारोम द कुमधरगा मागी क्लोजिंग कदाइदा पीदुइनो ग्रीन कैंडल सिगी मिडल साइसिदा क्लोजिंग पीरक्तुइनिब अदुगा मागी लो से ग्रीन कैंडल सिगी ओपन से सिगी मनुंग द मागी लो से लेगेदमनि sometimes लो जावक्तब याइको लो जावक्तब मींस क्लोजिंग ग लो ग पुल पुनगिबा मरुबुजु ओगिबसे मखागी कनोसे को सिगी फॉर्मेट से नंगी अप ट्रेंड मतम द लागदी को कोई डाउन ट्रेंड द जेंग बजागनी अदु अप ट्रेंड द लागे हेक्ट डाउन ट्रेंड द जेंगदरा हेगदी येंगोय मा फॉर्म तौरेबा मफम द कदा वइदनो कोई दु आइडेंटिफाई तौबा म दका ओय को फॉर्म तौरेबा मफम से कोई सप्लाई जोन द ओइगदमने हाय ओके नहान कोइना क्लास तौबा मतम द इन रिजेक्शन जोन सप्लाई एंड डिमांड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइना पनगिबसिंग होजि हेने इंपोर्टेंट ओइसिलकनी को कोई टेक्निकल एनालिसिस से संगसिला कांददी मसागी जोन सिंगसे खंगब मथौ गम ताइ को आइगी मार्केट की डायरेक्शन चेंज तौरपा से जोन दुगी मतुंगिना लोइना चेंज तौरकनी को अदु अतै ओजा सिंगी सु अदुम हाइरकनी को आइगी ओइनादी डिमांड एंड द सप्लाई जोन से यामना मोस्ट इंपोर्टेंट है खंगदबा यादबा कनो मने लौवे को सि खंगनबो होनमिनसे खंगजु खंगनी को रेगुलर क्लास अटेंड तौबा अदुगा आई ngasi अटेंड तौहदरगा सु ngसागी होजक्ति होन खनो सु थमे नत्रा YouTube ते कइदा चंगगा जिंगिबो को पिन बार लाइ को मैं पिन बार की क्लास से ना मखै हापते हंदकी बेस सिदगी हापचिलकपने इनसी यामना इंपोर्टेंट ओइ हन को बेरिस पिन बार लाइ बुलिश पिन बार लाइ ओके बुलिश पिन बार मार्केट की डाउन ट्रेंड लागा को डाउन ट्रेंड लागा होगी कनोदा से डिमांड जोन द चंगसिलगा फॉर्म तौरबो बेरिस पिन बार अप ट्रेंड चलगा सप्लाई जोन द फॉर्म तौरबो ओके समाने को अदु माय कलर दी ओइनिंग बोइसनो कैसु काइदे सप्लाई जोन द फॉर्म तौरिबो बेरिस पिन बार दो ग्रीन कलर ओइसनो कैसु काइदेबो डिमांड जोन द फॉर्म तौरिबो बुलिश पिन बार दसु रेड ओइसनो कैसु काइदे सब माने को हाइबदि कइनो सिगी सिदा मार्केट से सिदा ओपन तौरे खलसी ग्रीन ओरे खलसी को सिदा मार्केट से हाइगेट लुरकांदा ओसिबो हाइदरे अदुइ मतुंग द सिदगी अबिदेदी फर्स्ट सिदा ओपन तौरे अदुइ मतुंग मासे काखलुरगा अमतोन मोसे काउरकांदा सोयगी जगह से सिदा सेलिंग की प्रेशर अदि ngसागी सप्लाई जोन दु लेमबदि मासे इंधरकपने मखारोम द मासे नमधरकपदुना को नमधरगा सिदा तौरकांदा सोदा क्लोजिंग पीगिबनि हाइदि मींस सिगी मफम सिदा सेलर लेरे हाइसे कोई खंगबनि को सिदा सु समानन सिदना बायर खुम लैदुनि अदुदि सिगी कैंडल से फॉर्म तौरपा हाइसे कैंडल मार्केट की चलिबा मरक तुद नतब मरक तसु दुम फॉर्म तौबो जावकनि को कैसु काइदि दुम तौजसन नंगी टाइम फ्रेम दुगी मतुगिना तौरपने अदो हाइरिबा कैंडल से अखोने जिंगदु से नंगी सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन को रिजेक्शन जोन सिंगसिगी मनुंग द नत्रगा मनाक्ता फॉर्म तौरको मतम द कोई एंट्री लेवल जेंगनि को इवनिंग स्टार ngarang khoi yengare candle ahum na form tawraga sembani first candle second third candle ko candle dum khara sobu oiraga di healthy candle oiraga mayai da ko candle macha am leiba haibani hairiba candle se doji oiba jai natra khogi spinner top oiba jai yani candle macha am laga di khoi na si evening star hai khangarni ba ko market se up trend laktuini evening star sida form tawraga di khogi मागी कैंडल अहुम सिगी लो सिगी मखादी हिंदो कांदा कोई एंट्री पॉइंट जेंगनी कैंडल अहुम सिगी हाई सिदा कोगी स्टॉप लॉस लेगन या को मैम ओके नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार दुगा सा माने ऑपोजिट ने मार्केट डाउन ट्रेंड लागा मॉर्निंग स्टार फॉर्म तौरे खलसी मॉर्निंग स्टार फॉर्म तौबु मतम द लेफ्ट कैंडल राइट कैंडल लेगनी अदुगा सेंटर द मागी कैंडल मचा दो कोगी स्टार ओइदु कैंडल से याउदुइने अदु एंट्री सिना हाइरिबा कैंडल अहुम सिगी हाई से हेंगल कान को एंट्री लौगनी अदुगा आइगी स्टॉप लॉस ना कैंडल अहुम सिगी लो पॉइंट सिदा आइगी स्टॉप लॉस ओइगनी
okay soin tawraga koina candle ko morubuju candle dagi horaga candle mayam ama mathang jingminare natra si candle jingse important oiba candle ngaktani ko ma hairiba candle jingse koina pami se kadai dano kogi market sida supply and demand zone da form tawrapa no supply and demand zone da form tawraga di koina okay si laga di supply zone da form tawraga di koina jengdu se down trend da yem ko repeat taronge ko down trend entry gi jengdu ni demand zone da form tawraga na up trend da jengdu kana gumba sida supply and demand zone sida hoje sudum confuse leiba mi yawraga di ko ai dum clear tawjege ko habiro adu kaigumba kana dasu hadi class attend ta hodaba video khang yengba mi oiraga su comment section da comment tawbiro ai dum reply tawjira kani ko natragana koi si description sida whatsapp number biri natra ko koi gi description da any video da koi sanga kanda kana si whatsapp number biri ai dum sigi whatsapp number sida dum text tawbiro ko text tawbiro group ta dum join tawsilakpo su jai whatsapp ki kana su koi kana su piri group su sida koi whatsapp group pi bana tramya film ganen khal so more okay sina koi Zerodha account open tawnabani ko kana gumba Zerodha account leitari ba mi singna sigi link sida direct sangaga account dum tawbiba yagani ko aduga contact detail da gi whatsapp number sida leire aduga whatsapp group hoji chaliba class gi group ni ko sida sum jawsilakpa yagani ko telegram group tra facebook group and facebook page haijing se join tawsin bi loin thank you narangi video koi profit loss ki video se dum mayam phajana jingba male 97 views yoram okay masigi koi topic ti soida di loire adu mayam gi question answer kai laiba du su jingminase yanara bodo ina mayam kanam ta kumak ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯦꯝ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡꯁꯦ ꯁꯦꯇꯔꯗꯦꯅꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯊꯥꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯏꯌꯔꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯆꯠꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯏꯕ ꯆꯠꯅꯔꯒꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯡ 8:30ꯗ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯅꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯪꯅꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ okay ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔꯁ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯚꯠ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔꯁ ꯇꯧꯈꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯁꯅꯦ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯈꯛꯇꯪ ꯈꯪꯕꯗ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯈꯛꯇꯪ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯀꯦꯟꯗꯜꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯧꯁꯤ date 7 ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯍꯧꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ day 1 day 2 date hiyeng day 7 yawrani aduga first day hogibado hairagadi hiyeng si day 8 oidini ko master candle ga moving average hasi kaino si indicator ne aduga 3 MA trade setup 5 am lego moving average ki ahum pulla kan da trade setup semba ko si lai si so hiyeng se kon yang se strategy ani ni ko master candle ga moving average ka ko ani se koi hiyeng se hiyeng class miss to binu myam duga kana gum thabuk lei basing na dum video recording youtube ta phangba da adu sum jeng ase hiyeng class lo chilaga di koi basic ki course complete oi du only 4 days ka tanga re 4 days left adu go adu sansi ki de changsi whatsapp group ta thabir ko ya dra sa yani ai san share ta okay go ta thabir oh adu koi date 1 2 date 2 sida ai kano se option gi class how gain honari ko ma'am 7:30 hoigani evening da to option gi class se karam bano hairagadi okay gi sida laki ko
next level ne basic stock market ne hoji khoin tawisi natra derivative market with option strategies si derivative market se si siniba in option 9 sanga tu derivative market ki class 7:30 dagi hawrani ko adu kanagumba join tawningba imanabi laiba khuding ma haidi aidi hanadi basic ti haire derivative ki dum yawge haibising dum johan biro group te dum kano to han biro ko aduga derivative ki market se paira gadi account se yam important oi so without practical dadi no se haiba namoiba ko aduna account later wasing account open tawbiyo adu kanagumna just aidi sum kham katang khangse ge okay adu su kai di Friday ma'am ngasi di swaida loisin lase ba hayeng amuk punse same time da 7:30 Oi sir, thank you.